Baithuti bana ba halefileng ba re ha esale ba ntse ba sa fumane tjhelete ya bona ya NSFAS ho tloha mathwasong a selemo. It's been 4 months actually now. We don't have book allowances, we don't have allowances, we're not eating, we're expected to see patients. Ba batla re pass, ba batla re attend, re ngwale the test and all that, but aba re fe tjhelete ya ho bala, tjhelete ya ho survive ko sekolong. Re ja eng? Lekgotla le emetseng baithuti le re ha esale le ntse le buisana le NSFAS ka nako e telele mme ditherisano tsa bona ha di a beha ditholwana. Le re tsoga ra hwetša di-account tša rena di le empty. Bothata e bile gore ba patetse private security company gore e tla e bethe ma-student a ile gore a tshwere ke tlala, ma-students a ile gore ana energy, ma-students a ile gore ga ana dithunya le dilo tše le gore di ka go batša batho. Universithi e ne ntse e buisana le NSFAS tikong ya ho rarolla bothata bona ba baithuti. The university has decided to actually use its own resources to address the plight of the students. As we speak right now, SMU has decided to use the funds which have already been processed. Baithuti ba lomahantse mene hore ba tlilo tswela pele ka letsholo la bona la boipelaetso e bang tjhelete eo ba e tshepisitsweng ke university e sa kena di-accountong tsa bona tsa banka hosane.